Kuchania tati ka MCA Bomeru na gavana wa kaunti Kawira Mwangaza ni kuanda kachiomba kwara makinyankulu kimbere yokulukwa kwa bajeti ya mwaka uyu akithirikari kuchanio ili kumania na kigina kira kieta kiri wond kiri mantu iweti na mbere pamoba MCA pakioneka kuwatila milioni 45 tio wondi daba bangite na thirikari ikioneka kuruta ntumiri mwanya cia mbesi ile bawatanite ni cieta kiri wandi kiri maendeleo tuko ye amara yonde akita na mbere nikugwererwa nende kuthira mantu ya kiumbuka kinyankulu kinyuma ya MCA bakuthira bakibwithia ikaroke mwingira ntuko Jumamosi bagenda bekarante na Rwangiro kigina ro county kenda kwariria mbesai Morgan Mweti na utwaririre nkuluki kiri mantu yeigiaro siasa. Mwankira thaiki gina kioritingo gia kaunti ya Meru gitakurukua bobo ni nyuma ya kurema kugwatanira kwa kagita gakaraja katikati ka thirikari ya kaunti ya Meru na mbunge ya Meru kenda guchwantaira yontu bobo thirikari ya kaunti ya Meru ni yekira gikaro na MCA Bameru kuringana na imwe ngatheti Ajanthi Gurune ni ati gikaro giki igietekaniriria owandi igairo shiringi milioni 18 ontubura MCA barabari gikarone kiubaregene abu mwenda ithile urano mutongeri obare akai augite gukurukira mutandao jojo Facebook ati shiringi milioni 45 no shikabwa ende gutiunge ikwithito kuna discussion ya twingo tutonyerete mono mantu a budget ya Meru area kwithito kuna a lot of negotiation embere nira tugire thatu turenda twithura twina 45 million every ward lakini tukingwitika gitina bagin na utikwerencha na kuyo bechira tugire chite K1 icho ibati gwita K1 nuntu turenda 30% in every ward na ngavana alinga campaign na that twalinga campaign ke mwananchi gavana na ugire akaeta na every ward milioni 100 tatu tutigwitia milioni 100 na nya tutigwitia nusu ya milioni iria etaya auga milioni 100 turitia 45 million kou ndikuona umuburabu yo beche ikithithwa cija chichokera mwananchi nuntu no cha mwanai mutongero baraba inge Patrick Mutuma na ugite umaburabu yo ni ati betekaniririe mbecha inkai iria bomba gwetikiria ni shiringi milioni 36 ato kuga na nde majority na more orindete negotiation team wera ya twangirire utino twarire mantu ya 18 million kega na twaririe development money ira igemba gutakia Antubamiru kakaribu Meru ogaira 1.541 billion ukaja kwikaira 45 irejaga 3.5 million per wand ko no meni tuchete kuga uratwarikire kuga tona ke 3 million per wand toekire ambassador yao kuga toekera 3.5 million per wand nuchokera ambassador 3 million bechika ya 36 ko mwananchi wa Meru kama kali wa Meru everyone tugeno mwangayo ni 36 million per wand ndinga nkuringeze gatigati ga thirikari kaunti ya Meru na mbunge ya Meru kayomba gutuma budget ya Meru igeta na mbere gushererwa nkuruki bubu ikuringana na Jim Muchoi urani MCA wa Athwana budget iri yacherero goeta na uto tekanira nyuke to ariyo tekaniria pero ibandike memorandum baita bandike thukangi temporary ka batiri kwithire kari kama chokere to bera ndiki memorandum boya chumata toe nyoire tomi ki assembly chumaine kuma chumaine budget batiri okuluka around ite batiri kuria less than 14 days tuko komine watala itariki 10 na arana ngoria ni ro budget ya Meru kaunti ya kuluka na kankwenda kuwatikana na Meru bonde bamenya budget ite chereri no to county assembly batu anjiri manto to CFSP moriwele ite chereri no to county assembly kete budete breva tikubwibyo kato aretero memorandum roto batikuretero ere Jumatatu na kuma Jumatatu botumio kuluge budget na ntuko mono ntuko na mantoko ndoko sindo public participation no mwaka ya no tese ntuko mwanja nayo budget ya kuruka uritinguge bukagira Meru ko inkuromba na igintu kirankwithura antu babengi bakumeikyo kio that the still material yo ni batikuthira nuntu Meru county it's the only government ire tikurukitie budget ya 2024-2025 sorry na tukari kutha tukethwa twitite ukuketha na stalemate na itingugiba Meru ibabati kutha bemenya thineji yethro iyo assembly ni itengugeyo ko feria kethwa entirely on the national on the county government ile tongeretwe in governor na inya contractors Bameru bakona nguge na inya na Bameru bakona nguge ya gwitira na inya mbeche kombo security Meru matinyo kona thina tu ne Meru ugo kila mtu akira totiri hata na kila mtu nakoro tembecha kwa na mbecha hata utina fuwe mbecha na ruzu na orinde mbecha chitura chiko na reku na ara ko KMTF kioni utira to mbagweta njere neu no tira menda no tira ngamenda na
twathithio u yewu ikathiria thina ingi ndaigitwe first gentleman ria ali bachwaga gite bakiuga kwina various and several rules ndariganira mono no ndicienderere kinyani administration yekuja lakini batu tu county assembly tukwenda ukiwa problem weu majority leader kuga mbere governor raja wa branch check akandika irore akenda lakini yeje ikamika sure kute ward kinyemwe itina maendeleo ja 45 ja 45 or so million na ikiaja na allocation tukuyanarua niro gikaro kia mwingi kana public participation kigwiki mushene jo mutindwa kenda mukario Meru ona kanyaga kwejana uge bwawe iguru rio tumiri bwa kigina kia Meru akaliba Meru beja bauga barenda gwikirwa 45 million ira county assembly propose agaki county physical strategy paper batu ni tukathika bauga barenda mbeche uchitie 50 million kenda kaliba Meru bona maendeleo jara bationete miaka ire thiri ni tukathithia Morgan Mwiti, Garo ya Siasa, Weru TV.